Dum dum. Hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisiro mngana lona FM nakuhlekanisa kona ngengisela xitichi xuriko mina nikhalanga Pet Matebula nakwamkela mingisiro mina kanongana ko Africa wa vulavula twi kusuka a Studio 1 ede Masingita Mall Agiani nakona kholo humelerisiwaka hi ncindani Eric Mabasa ifamba swinga kufika le ka awara ya mbirhi nhlekane lowu wa Xikwembu kasi laha ni na Sunduza wa ka Minga i n'hweti ya Khotavuxika swo vula ku se hi sungula vuxika hi ndlela le ma swi tiva musiku khota hi sweswiya swa ku khumba se ho khumba hi ndlela leyi khumbe vuxika hi ndlela yaleyo swi vula ku se hi languterile ku sweswiwani se hi fanele hi mbala tijesi sweswi hayi loko ri Giyani no vula ku loko ri ka tin'wana tindhawu la Giyani na sweswiwani loyi ni tirhaka na yena Minga i to timbalela vest se swa tikomba ku a ku si titimela ku fika kwalani mingisiro wa mina ti njhani timhaka hi tihi timhaka leti mi nga na tona hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu leti mi nga va ku mi kha mi yingisela mi ri koho ka nhlekani lowu ti tele ne tanihi tolovela ha swi tiva ku timhaka ti va ti tele eAfrika-Dzonga kambe ke yin'wana mhaka leyi ni lavaka ku va mina hi bula hi yona nhlekani lowu i timhaka ta ku ve na nhlengeletano lava nge ri i conference of the left leyi nga va koho ku hela loko ka vhiki se xivutiso ku va ku i nhlengeletano conference of the left i va mani va lava ku fikelela yini hi ta va kha hi lava ku twisisa mhaka yaleyo loko hi bula na muhleri ya fokubela wala ya 12 nhlekani lowu wa Xikwembu se ta tsakela na ku twa wehe ku kwalaho nga ko loko ku landzelela timhaka leti u vona onge ti conference of the left i ya va mani lava va tikomba ku onge ti va lava ku fikelela yini hi ku ya hi wehe kasi ke yin'wana mhaka leyi nga ta va kha hi languta ku ya emahlweni i timhaka tona ta mavandla ya tipolitiki ku vukiwa leswaku na mavandla yo tala swinene ya tipolitiki lama ya nga fika kolomo ka madzananhungu lama ma nga hetelela ku ma va kola Afrika-Dzonga ma hetelela ma tikuma kumbexani ma titsarisela na ku ya nhlawulweni se ngo to kuma buku a hi ngo to hlawula hi buku va ku bibele leyi i nhlawulo wa le Afrika-Dzonga se n'we mi ri yini a hi mi twaneni mingisiro wa mina hi ta va kha hi bula hi teto timhaka ku ya emahlweni ku fika kwele ka awara ya mbirhi kasi yin'wana mhaka i ku un'wana mingiseri i vulavule na mina hi timhaka ta planned patient transport leswiya swa ku rhwariwa ka vavabyi va suka ka xibedhlele xin'wana va ya ka xibedhlele xin'wana va nge ri ku na ku kandziyeriwa swinene ka timfanelo ta ximunhu ka mhaka liya hikuva mhani na vapapa vakokwani va boti lava va lava ku pfuniwa hi mpfuneto wa muxaka luwa va byeriwa ku ta xibedhlele namuntlha va nga nyikiwi byetlelo va nga nyikiwi ndhawu yo hlamba ivi va pfuka nampundzu va ya xibedhlele kwele va yisiwa kona loko va fika va kuma dokodela nga ri kona va byeriwa ku vuyani vhiki mi ta mi tsalela siku rin'wana ivi va fika futhi xibedhlele vusiku va tlhela va tlela mabenceni va tlhela va pfuka nampundzu ku ri ko va ya kaya makhola n'we mi tirhana ku na timhaka ta toleto se kumbexani loko ri ku n'wina mi tshame mi hlangana na xiyimo xa PPT xa planned patient transport hi byeleni hi nga se landza ndhawu le rihanyo hi ku ndhawu le rihanyo hi ta sindziseka ku hi landza kambe hi lava ku sungula hi twa n'we kwalomu nga koho leswi muyingiseri loyi a ni byelaka so swi yo humelela yena kumbe swi kona ke yin'wana yo va yi ku veri va pfa va fika va yimisiwa kun'wana va ku la machichiwa mi ta khandziya rin'wana basi vanhu lava vabyaka va ka yini a yi kona a swona leswiya swin'wana ni nga byeriwa hi makhelwani swa ku vafana lava va nga langiwa va ta wina le ka we leswi a hi ngheni swa vanyiko stolo va ta vulavula hi swona kambe swona swi ndle ku ni languta ku himpela va nga howisa golo va ta howisa golo ku kha ko howisa mani loko va tsandzekile ka Nicaragua kambe va ku halaya a va chava ku va nga vaviseka va nga se ya tlanga kambe ti tele timhaka leti hi nga vulavulaka hi tona mingisiro wa mina 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 a hi ri Mpumalanga a Kruger National Park ku hela ka vhiki mativa na leswaku a Kruger National Park a hi tlheleleni mara a ku ri kahle swinene ku ka ku tlangeriwa 100 ra malembe ra ku tumbuluxiwa ka Kruger National Park kambe mhakankulu leyi tsakisaka i ku miganga leyi nga akelana na Kruger National Park ngopfungopfu leyi nga suka le ntangeni malembe ndzhaku ku ve na mintwanano leyi nga sayiniwa ya ku komba ku va ta hetelela va vuyeriwa hi swintsongo sweswi va swi nga swi endleka kwele a Kruger National Park leswi swi tlhela ku swi tisa
tlhelo rin'wana ra ku kombisa ku loko xiyimo xi titani swi ngo va swi ri xikombiso xa kahle xa ku Kruger National Park leya himpela i ya hina hinkwerhu hina hi tsakelaka ku va kumbe hina hi nga susiwa kona hayi hina hi tshama ku ri ka manghena ya purasini hi zange hi susiwa kona hina kambe hambiswiritano hi ku twenini mingisaro mina 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula ntirhini ku haxela wona twi kusuka studio 1 ile Masingita Mall a Giyani nhlekani lowu wa Xikwembu a hi twenini loyi i ta va loyi wo sungula laha hi ta na timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va kumeri na tona hi kota ku twa ku mi ri yini hi langutela state of the district municipality address hi siku ra vuntlhanu ra n'hweti yale kumbexani va vembe va ta jinga va hi rhamba tanihi sweswi va nga tshembisa kwala moyeni ku va ta hi rhamba se kambe ka ya hi twenini ku n'we mi ri yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona hlekani Ihlekani Khalanga Bwakantshile Olo Limpokile hi pfukile hi nga vona but da ipfukile ni kombela muhumelerisi na n'wina mi ndlaku ni mitwa kumbe muhumelerisi va ta pfulela henhla ivi na n'wina mi ku rito a yini I'm shocked sesi manika se kumbe xani mhaka ku ni le Kapa Vupela dyambu mi nga yi bombiseli lava i mhaka ku vile Western Cape Kapa Vupela dyambu se hi makumu se hi fanele okay tsakalela kule Khalanga ni la ku vulavula hi lewani ya vapakuli ma vona rixaka leriya ri nga ku sunguleni ka mhaka leyiwani ya ku fanele ku fambisiwa vanhu lava le handle a va hi lavi vanhu lavayani a va hi lavi ni vurisa hi timhaka ta ku ri mina ni vulavula na munhu loyi a nga tshama tirha a Durban for 4 wa malembe hinkwawo ni ya resign with immediate effect hi matikhomelo ya vanhu lava loko va za i nga vulavuli language ya vona a wu nchumu ka vona i ta nyadzana hi munhu wo tlilina loyi a tlilinaka laha handle you know so mina lexi ni vulavulaka swona i timhaka ta ku loko ri swi tiva kahle mchangano wa ka hina na mudende wa ka hina humani ka swilo leswaku he ku na vapakulu mi swi tiva kahle but hi vanhu va Zimbabwe khale hi hanya na vona laniwani ku nga ri na problem i mani a nga famba a nga yindla chechisa mzulu chechisa a nga yindla chechisa so a ku humuka swilo leswiya because sweswiwani ni vona un'wana wa mudende na ye va kha va n'wi haraza kwalomu ka swihangala swa mahungu ku ta dlayeteriwa vanhu vo tala ngopfu loko i nga xi tivi xichangani i nga xi tivi Zulu i ta va victim ya swilo leswiwani a ni kombela ku hi huma ka swo hala Limpopo va nga fiki a swi helile kwala vo KZN you know so hi vile ya na ku ni la ku yi vika mina bodet ku vanhu lava va na mahanyelo man'wana a va va lava machangani loko za va twa ku mchangani va hetiliwe hi luwa mbulavuleri wa SAPS ya KwaZulu Natal a hi khale va kha va n'wi vitana kwerekwere luwa so ya mhaka u fanele a hi humeni ka yona kambe xivutiso i ku lava va nge va va lavi ngopfu a ni tivi kumbexana ka ni nga swi twi kahle kumbe ni nga swi landzelerisi swona kambe lava va nge a va va lavi hi lava va nge va la tikweni leri swi nga ri nawini a hi swona va ri loko hambi i ri nawini kumbe i nga ri nawu a ri kha ha swi vona kwalomu ka swihangalasi swa mahungu va ri a va fambi va ta tlhela va vuya futhi hi la ku lunghisa tiko ra hina yini a va hala ku languta ku munhu loyi i na phepha kumbe a nga na phepha kumbe swindzilo va ri a ku fambi hinkwavo ku sala hina laha leswi vulaka ku na hina ku hala Western Cape hi tshamaka kona sweswi ku nga ri khale a ni kha ni byela un'wana ku laha ni tshamaka kona i nga kuma ku vanhu van'wana va hleketelela ku ni huma handle ku ni vulavula ririmi ra ku a va ri hi ngo hlamala hi ngheneriwa kwala nge ka yendlo ku nga ri khale ma yi vona mhaka ya kona so swi bihe ngopfu swo fana sweswo swi bihe ngopfu a hi humeni ka swilo sweswo loko ri mchangana mivhenda huma ka sweswo swa ku a ku na vapakulu because na wena already i treatiwa ku fana na mpakulu emavhilwa u swi tiva inkomu kwatini kulukumba wa lo Western Cape nikhezile vutomini inkomu swiswo basi a Kapa Vupela dyambu ntsinda wa kona hi le Cape Town hi laha hi nga yingiseriwa kona wa swona hayi ni le ka magomani va yingiserile kambe a no vula ku na le Western Cape hi yingiseriwe 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni un'wana mingiseri hi twa ku ye u ri yini nhlekani hi mi amukeri swi tikomba ku nga ri na munhu la kambe i timhaka leti kumbexani a swi ta lava ku hi ti landzelela ku ya emahlweni hi ndlela yero veri ku na
amngonbyela ke no swi yini a yini ni ya twa ku swinavetiso swi fambisa ku yini nhlekani se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo. Afrika wa vulavula 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM makoma ndlela a hi amkeleni n'wana mingiseri twa ku yini angula ku yini nhlekani akuna munhu la 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula la ile ka Munghana Lonene FM nga kandziyisa na rito ka 0657443911 nhlekani imamkeri epfokele hi nga vona sisi I can antivi ku riqingho ra n'wina ri ndize ku yini phela ku twala rikotelo rin'wana leswaku mi twali hello yo okay mina la ku ta na ya patu leri ra ku ya ka Ntimani loko munhu a suka Giyani hi ku ka Ntimani loko ra ku ya ka Xihosana patu leri ku loko suka ka Giyani u ya ka Malamulele mara u jika u ya ka Xihosana oh la tlhelo ka blow la switineni la switineni a ni munhu u jika la switineni so from January loko ni timpfula a ku vekeriwe road close ivi hi mhaka ku bridge ri tsemekini but recently road close liya yi susiwini mara patu a ku ndliwangi nchumu hi rona ni hindze hi rona na namuntlha ni hindze hi le ka rona mara patu lera ri sele ka ntsanana ri tsemeka ene sweswi hi teka advantage yi hindza hi le ka rona ya mhaka ku insurance loko ku tsariwe ku road close komba ku loko sweswi a ni ku susiwi road close so it means sweswi loko ku hindza hi kona loko u kuma accident obvious insurance yi nge vuli ku hi hindze hi patu leri nga pfariwa so mhana ta ku mi hi vutisa ka public works ku why va ri pfurini ku vekeni a va la ku nyika nchumu kumbe a vele ku nyikeni ka nchumu kambe ve ri idi swi yini patu rero munhu ta mi gugulela ni mi whatsappela kona ya loko mo hi niketa hi kota ku tiva ku ri dayman na loko hi va byela va mongo hi ta kota mina a ni hlamala ku hikokwalaho ka yini swi kha swi teka hi ku kun'wana ku lava ku cheriwa misava plus va tilori lava titiraka va ku rhwala tisende va va humeseli maribye so swi ta va easy for vona because va va humeseli maribye va va veka kwalaha tlhelo ka bulo ri ri nga tsemeka ni mi twisise simane hi ta yi sala ndzhaku no hi swona ni khensile inkomo sesi I can't sweswo mingisero Munghana Lonene FM makoma ndlela nomboro i 08600025 na ri vona patu leri va vulavulaka hi rona vanhu va sindziseka ku ya nghena va famba le ka Nkurhi ne ya lavaya chochovela va ze va ya ta hala ka va ya hala ka Mapuve va ku ve a vo to xikan'we va ku ma vo maka ko se bere ene ri tsemeke ngopfu hi hala ka Mopani khale ka tirha tatana Basil a ni ta vheni va fonela sweswi se loyi a nga kususa ni n'wi tivi mara ni ta n'wi lava nze ni n'wi tikuma hi ta kota ku twa ku loko va ku va ya ntirhweni va kha va tirha yini a hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani Ayen sikan good pet. papa mina Mitoke. hi vatomi hi ngo vona Hlasekile mkhanselara wa hina uBuswa Grace uhlangana nyathi la Wesardin. loko ni kha ni vulavula na n'wina mi ku tani la nyathi ni te hi patu lera ra Hluvukani ni swi vonini ku va susili xikontiri lexiya xa khale O sikomba kuno vale ku tirheni ene loko swi za swi va tani ku nghenelela ka n'wina. a khensa A swi tiva ku mi nghenelelini swinene. kambe n'wina mi khome yihi ni nga mi kavanyeti Hi ve vulavula mina na n'wina la ka Xiyanimoya mayelana na Operation Dudula ku ri na muyenzi wa n'wina kwalani kumbe Chabalala kumbe something ya swin'wana swa kutani ya se loko mina swilo leswi loko swi nga yini swi ta hi vangela hansa tikweni namuntlha muyingiseri loyi a nga ha ku huma wa le Eastern Cape leswi a nga swi vulavula is 100% swi le ku endlekeni ene leswi a swi fanekele ku hi dyondzisini hi 2008 laha ku nga kumeka ku dlawa vanhu vo tala va ka va nga ri na nandzu
ene van'wanyana va vo va ehleketeleriwa leswaku hi va hlapha la tikweni se ntungu lowu wu le ku kuleni swinene loko ko ka ku nga tekiwi magoza ya ku tiya ku nawu tirha la ndzeni ka tiko hi nga tikuma hi humelela hi leswi humelelaka matiko man'wana vuthati matiko lama ma nga tikuma ma ri ka nyimpi ya xin'wana manana hambi ku va yona Mozambique yaleyo a ku ri mhaka ya ku rixaka ro karhi ri nga la ku fumiwa hi rixaka ro karhi namuntlha hina va DRC loko languta hi tinxaka timbirhi ntsena mara un'wanyana a nga lavi ku va a fumiwa hi un'wana munhu so loko swi ta la kaya la siku rin'wana na rin'wana loko munhu o ka nga vulavuli xizulu munhu yaloye i foreigner i xangana maxangana swi wa pfuna maxangana ma ka phuma so i mhaka leyi a hi kombe ku loko a swo koteka vurhangeri mfumo wu nawo matimba ene leswi meswi ni vavisaka ku tlula hinkwaswo swilo leswi a swi endleka na vusiku swi endleka na nhlekani daylight maphorisa va yimeni va languta va khondla mavoko van'wani va hleka se kasi tiko ri le ku onhakeni vuthati hi leyi a ni la ku ringeta ku seketela muyingiseri lava le Eastern Cape Western Cape lava va ri karhi va vulavula hi issue leyi ku swi le ku onheni swinene swi onha hambi hi vuvekisi ka tiko swi onha ekurhula loko mana ku ehleketini loko endzhaku ka 94 ku South Africa yin'we that's why a yi xiximiwa matiko hinkwawo hikokwalaho ka ku a yi swi kota ku va va tshama hansi va twanana va dya puletini yin'we hambiloko va nga ri tinxaka to fana leswi mi nge le ku swivuleni swi na nkoka ngopfu loko kha hi languta ka timhaka to toleto ta ku ta hetelela ku va na xiyimo xo tika lexi xa ku va na mhaka ya ku va vanhu va hetelela va tikuma va kha va lwa hi xivona i mhaka yo tika swinene yaleyo mi vulavulaka yona ngopfungopfu loko ka ku se hi sungula ku kombetelana tintiho hi ri maAfrika-Dzonga kambe hambiswiritano khenseli swinene nkarhi wa n'wina buti no thatsamela buti inkomo emakumenharhu timinete ntsena kupela awara ya 12 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akoma ndlela ntirheni ku haxela wona tweak kusuka amasingita mall nhlekani lowu na ku pfumela ku ri kwalaho hi nga kona na wehe u ta vulandzeleri timhaka letiya ta Conference of the Left yi va yi kha yi vula yini i va mani va lava ku fikelela yini hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo i mhaka leyi lava ku yi landzelela ku ya amahlweni na muhleri wa hina Good Enough Mashego kambe hi nga se endla tani a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini hi mi amukerini a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM akoma ndlela Afrika wa vulavula namuntlha emsombono ku la ku ta twa ku Conference of the Left kahle ku va kha ku endleka yini hi ta twa na wena ku angula ku yini ka mhaka yaleyo nomboro i 0860002543 kambe ke hi sungula hi muhleri wa hina Good Enough Mashego hi twa ku vo va ri yini hi mhaka leyiwani hi bulaka hi yona nhlekani lowu Good Enough nhlekani inhlakani Prophet Nonijana hi pfukile hi ngo vona ana menfukile Berry kuna Conference of the Left iva man naso vala ku fikelela yi Prophet sakusungula rongola va yingiseri va tlhelo leri sakusungula Prophet loko u ya le ka Xitsonga kuna ti-meaning tinharhu ta left yin'wana va ta ku Prophet va muxiyile va ku va mu left i xilungu va ku he was left i xilungu va ku va musiyile isele kuna ku ri ile ximatsini swilo swimatsini va ku swilo swoleswo swi le ka left so loko va ku kuna Conference of the Left vo a va vulavula ku ri i ntsombano wa mavandla a politiki a ku ri a le ximatsini kumbe leswi va swi endlaka va endla swilo swa le ximatsini
mara leswi va nga swi twisisiki i mhaka ku ri loko ku vulavuriwa i mhaka ya ximatsi ka politiki ku vulavuriwa hi ndlela leyi politiki kumbe vandla ra politiki ri langutaka swilo hayi swa tiko mara swa misava hinkwayo hi swona kumbe i mavandla a ku ri ngopfungopfu leswi a swi languteke i mhaka ya vanhu i mhaka ya swisiwana i mhaka ya vanhu lava vaviseke ngopfu misaveni hinkwayo a va languti tiko va languta misava hinkwayo i leswi ku na vandla rin'wanyana brapet va ku i Socialist International loko u ri we u vandla la Reshmatsini u kumeka u ri lunga ra vandla leri va ri ku na Socialist International la mavandla a politiki a le Ximatsini hinkwawo a tsombalanga a hlanganaka kona loko va lava ku vulavula ku ri va lava ku lunghisa tiko njhani so loko u ri le Ximatsini u nge kumeki u ri we u languta ngopfu mhaka ya vanhu va la Afrika-Dzonga loko ku nga na ntirho u nge ku hi meseni lava vanhu va la Afrika-Dzonga va kuma ntirho mara a ni lava vanhu va le Zimbabwe va ku ri va xisiwana xa le Zimbabwe swi kuma ntirho so ni vulavula leswi ni langutaka mhaka ya lava fambaka va ku ri va la kaya sweswi ku na vanhu lava va machaka va rila i ku ri ku na vanhu va ku tala va kuma matikweni man'wanyana lava la Afrika-Dzonga loko vandla ra wehe ri vona ri languta vanhu lava ku ri i vanhu va ku ri a va fanelanga ku kuma ntirho va fanelanga va va la Afrika-Dzonga u nge vulavuli ku ri u vandla leri Ximatsini ku ri mavandla leri Ximatsini emisaveni hinkwawo i mavandla la a tekaka ngopfu hi mhaka ya le Gaza ku ri Gaza ku laveka mapalestina kuma tiko ra wo va rila ngopfu hi mhaka ya le Morocco ku ri vanhu va le Western Sahara ku laveka kuma tiko ra vo va rila ngopfu vanhu va le Sudan ku ri ku laveka nyimpi ya le Sudan yi hela vanhu va Sudan va swi kota ku hanya kahle so u nge vulavuli ku ri u le Ximatsini loko we u languta Afrika-Dzonga ntsena se loko ku ve nhlamuselo hi le mako hi nyikako ni le ku languteni ni tsundzuka vuxaka bya MKP na Morocco ni le ku languteni ku loko xiyimo xi te tani mavandla lama ma ri kona kumbexana hi sunguleni kwalani mavandla lama ma ri kona ka Conference of the Left i va mani Conference of the Left kumbe ntsombano wa mavandla le Ximatsini a ku na Communist Party a ku na NUMSA ku na AZAPO ku na PAC ku na MK Party ku na EFF so ku na na ti-NGO tin'wanyana ta ku ri a ti le ka politiki mara ti tiva ngopfu na vanhu va xisiwana tiko la Afrika-Dzonga so ka politiki a ku na mavandla lawo ANC va yi komberile ku ri i ta ko va invitile a yi pfumelanga ku famba yi vulavule ku ri a yi voni ku ri ku na yini le kumbe a yi voni mavandla leyi a fambaka ka ntsomalo leyi a ri mavandla le Ximatsini so yi vitiwe SACP so le mapayila so ku te mavandla wona la ndlelaka hi wo ku ya le so Braphet u vulavule mhaka yin'wanyana ku tsakisa i MK Party na Morocco i reason ya kona sunguleni vulavula ku ri Ximatsi ka politiki vulavula swilo swa njhani so loko o languta mavandla lawa ku ri a ri kole SACP munhu a nga vulavula ku ri kumbe yoho yi nga vulavula ku ri khale hayi sweswi khale ka yoho a yi ri le Ximatsini hi nkarhi leyi wa vo Joe Slovo na vo James Motlatsi na vo John Gomomo na vo Padlo Jordan mara endzhaku ka sungula hi lembe ra 2004 lava vulavula ku ri ku na the 1996 class project la u veneke ko Afrika-Dzonga ikhonomi ya ko yi sungula ku va leyi ya vanhu va ku xavisa kumbe makapitali ngopfu nkarhi wa ku ri Thabo Mbeki a ri xandla xa Nelson Mandela heta va president i la SACP i tshikeke ko ku va vandla la Ximatsini ku ri i mhaka ku ri kambe a yi vona ku ri ANC la fambaka ku a yi kola yi lavaka ku fika ko a va fanele va hume ka alliance leyi ya vo kumbe ka ku tirhisana le ka vo so SACP a ni voni ku ri va le Ximatsini va la hi xilungu kumbe i ririmi ra politiki va ku na center left va la center nyana ku na tin'wana swa ku va swi endla swilo smart mara swa ku tala a hi so MK Party i le rivaleni i xilungu va ku va le ka xandla swakudya right wing leswi va swi endlaka va ya le Morocco va tiva kahle ku ri vaakatiko va le Western Sahara Sahrawi Republic i lava ku ri va oppressa ngopfu hi mfumo wa le Morocco mfumo wa le Morocco u tirhisana na America u tirhisana na Israel u tirhisana na Europe ku nga nyiki vanhu lava tiko ra vona Jacob Zuma fambile a le Morocco a ta tshama hansi a vulavurisana va nga vulavuli mhaka ya xisiwana xa le Western Sahara mhaka ya vona ya MK Party sweswi ku na mhaka ya hi xilungu va ku na LGBTQI mhaka ku ri swa pfumeriwa na ku ri wanuna na wanuna va ta xada MK Party a yi lavi ku humisa vito ra yo ku ri yo yi vona njhani
leswi swi endla ku ri munhu a nga twisisi Brapet ku ri loko yi ku we u vandla Rishmatsini u languta ku oppressiwa ka munhu un'wana na un'wanyana ku oppressiwa ka vasati a wu rhandzi ku oppressiwa ka vasati ku oppressiwa ka vaxinuna ku oppressiwa ka vanhu va ku ri ma-gay kumbe ma-lesbian ku oppressiwa ka vanhu va le Sahara kumbe va le Palestine so MK Party na yo yi right wing yi fana na vo COPE yi fana na vo Action SA a yi nga fanangi ri koka conference leyi so leri vandla leri nga vulavulaka leswaku ro ri ya tikomba ku ri ri le Ximatsini EFF ntsena numsa a ku na munhu la tivaka PH na yo sweswi a yi vulavuli mhaka ya tiko khale va vulavula mhaka ya ku ri ku laveka mikumatiko ku sunguleni mara sweswi ku sungula va nghena ka government of national unity a vulavuli mhaka ya tiko va famba kahle va kota ku tiva kahle na DA na mavandla man'wana so ni nga ku EFF yo ntsena leyi nga vulavulaka ku ri yi le Ximatsini yo ya ku ri i vulavula xisiwana emisaveni hinkwawo Venezuela Cuba Palestina Morocco Sudan na ka matiko man'wanyana and yo leyi langutaka vanhu lava va chavelela Afrika-Dzonga va ku ri a va na ntirho va rila ngopfu kumbe ku na tinyimpi lava humaka kona ku ri va fanele ku ri va pfuniwa hayi ku va fanele ku ri va hlongoriwa kasi loko i va ka left hi loko i hanya left kumbe hi loko i vulavulela left wena i kha i hanya ka right ya ku na professor n'wanyana a ku na i xilungu va ku talk left walk right u tsale na book va ku i talk left walk right Brapet ku na ririmi rin'wanyana SACP yi rhandza ngopfu na COSATU va ku na propua leswi kombaka ku ri we u languta timhaka ta vatirhi ku ri vatirhi va ku ri i xisiwana va na nchumu propua pro worker u languta mhaka ya vanhu va ku ri a va na nchumu ririmi lero a yi ririmi ra ku ri u nga ri vulavula u ku amen lava ku ri vanhu va ku ri a va na ntirho xisiwana xa le Limpopo xi kuma ntirho ku nga ti vanhu va ku huma Western Cape va ta kuma ntirho kwalano loko u vulavula hi mhaka ya vuthanga ya ku ri Limpopo Western Cape Bushbuckridge swi ti komba ku ri a wu twisisi politiki ya wena so loko u vulavula ku ri mbele left Julius Malema sweswi ku na vanhu tala ngopfu va muzondile ku vanhu ku laveka va tala Afrika-Dzonga ku laveka vanhu lava ku va famba Julius Malema u consistent ka mbulavulo ya yena ka ntirho wa yena ku ri loko munhu a rila a ku lani vuaka kondo vavisiwa la biwa u nge ku famba kaya u ta kuma ti-document munhu a nga chava khoma ti-document ta to kuma ti-document loko a ri la kaya so yi ntsena EFF ntsena leyi nga vulavulaka ku ri yi tiva leswi swi vulavulaka ANC ya chava a yi chavanga ntsena ku famba ka ntsombano lweyi i chava ku vulavula yi tiyisa ririmi hi ku ri ku va ka nhlawulo wa makaya sweswi i tiva kahle ku ri loko sungula ku vulavula ku fana na EFF i ta luza power so ANC leswi swi vavaka ngopfu a yi ku vulavula ntiyiso i ku famba na moya ku ri moya wu le kwini ku ri loko va nga huma kahle va ku hayi na yina vona ku ri ku laveka vanhu lava va ku huma matikweni man'wanyana ku laveka va nyikiwa maphepha loko va ta tikuma ntirho ku na vanhu va ku tala va nga va vhoteli hi leswi u vonaka sweswi EFF ya vulavula ku ri loko u nga lavi leswi swi vulavulaka hlawula mavandla man'wanyana se ni vula leswi hi mhaka ku loko mi kha mi languta xiyimo xa muxaka wolowo swi vula yini hi timhaka ta hina tanihi maAfrika-Dzonga hi ku maAfrika-Dzonga ma yimeriwa hi mavandla lamawani se ivi mavandla lawani va chava ku vula swin'wana hi ku va nge voteriwi van'wani va vula swin'wana ivi va nga voteriwi kahle leswi hina hi yimeriwaku swona hi mavandla lama na leswi mavandla lama ma yimelaka swona swi vulaka swi vulavurisani Aleri Brapet loko ku hlawuliwa vanhu phela sungula ka mukhanselara ku fika ka lava le parlamentini va hlawuriwa ku ri va famba va ta endla nawu hi xilungu va ku i ti-legislator loko va ku legislator swi ti komba ku ri u ya ku endla nawu wa ku ri u ta pfuna vanhu kumbe vanhu va ta pfuniwa hi wona nawu wolewo so loko u endla nawu ku na constitution ya hina Afrika-Dzonga va ku i langute malungelo ya vanhu ti-human rights na un'wana loko ri wu endla u laveka u fambisana na constitution so ku na mavandla politiki a ta vulavula swilo kahle a tiva ku ri swi nge lungi loko u endla nawu ku ri a wu fambisani na constitution u nge phasi loko u humisa u ta feyila nawu lowu so mavandla mangana ta vulavula ku ri hina loko hi nghena hi ta endla leswi na leswi mara wa tiva kahle ku ri loko u lava ku lunghisa swiyimo swa la Afrika-Dzonga ku sungula a wu sunguli ku vulavula u sunguli ku fambisana na march and march still MK Party tatana nhlekwa ku va pfumelana na march and march a wu sunguli lawo u sungula ka constitution uri man lava ku ri constitution yi lunghisiwa la na la Brapet constitution ya hina la Afrika-Dzonga ya endzhaku ka 1996 ina papila rin'wanyana va ku Bill of Rights
malungelo abantu coaching ya mabunu ya khale ya apartheid ya swithawuthawu a yi nga na bill of rights. Bill of rights ya hina la Afrika-Dzonga yi hambana na yin'wanyana ku ri i ku everyone has the right to vanhu va kulameka va famba ta yi tlhaya i ku everyone has the right to a ku talanga la i ku every South African. So loko i ku everyone swi vulavula ku ri munhu un'wana na un'wanyana loko a ri la Afrika-Dzonga i munhu loyi a naka lungelo ra ku endla swilo ku fana la i ku freedom of speech a yi ku South Africans bana freedom ya speech i ku everyone has a freedom of speech. So loko ku na vanhu lava humaka ka matiko man'wana sweswi va marcha ku marcha freedom of speech kumbe va vulavula a ku na munhu loyi a fanelaka ku a va fanelanga va vulavula loko lava humaka kwa va swi koti ku vulavula loko u na problem na mhaka ku ri va vulavula va marcha ku laveka u ya ka constitution u ta change ku ri bill of rights ya hina i komba ku ri lava vanhu lava faneleke va vulavula i vanhu va Afrika-Dzonga ntsena a ku fanele ku vulavula vanhu va matiko man'wana mara loko u ri MK Party u ri le parlamenteni u hlawuriwe ku ri u ta va legislator u ta endla nawu mara u ta hala handle u ta endla leswaku we a wu na matimba a swi tivi MK Party na matimba swi vonile n'hweti leyi hundzeke va veke va tsale papila kumbe le ku va ku i private members bill ra ku vulavula hi mhaka ya ti-spaza shop va na matimba ku ri va nga swi endla le parlamenteni mara sweswi va famba na moya ku ri moya wu ri i vanhu va Afrika-Dzonga a va lavi vanhu va matiko man'wanyana and i mistake leyi va endlaka ku ri kahle loko languta tinomboro ta vanhu lava humaka va ta marcha swi ti komba ku ri vanhu va ku tala va swi kota ku hanyisana kahle na vanhu va ku tala mara ku na vanhu lava humaka va suka vo Jacinta a suka le Durban le Thekwini a ya Gauteng va kwini varhangeri va le Gauteng loko va vulavula ku ri vanhu Afrika-Dzonga va rila swilo yini ku ri ku laveka kusuka munhu le Durban a ya Gauteng kusuka munhu le a ya Pretoria loko a swi ri ntiyiso ku ri vanhu va Afrika-Dzonga a va swi koti ku hanyisana na vanhu lava humaka a wu fanele u vona ku na varhangeri va le Gauteng va Joburg varhangeri va le Tshwane hayi ku ri kusuka munhu Durban a ya ku marcha le Joni ku ri a vulavula ku ri vanhu va Afrika-Dzonga a va lavi vanhu lava fambaka. se ku loko ni kha ni yingisele ntshamo luwa ni twe murhangeri wa economic freedom fighters xikombiso a ku nge vi talk shop nhlengeletano ya muxaka luwa se lawa vutsa n'wina ka tanihi mihleri ku yi nga va na impact kumbe xiave xa muxaka wihi kumbe ntikelo wa muxaka wihi ka tipolitiki ta Afrika-Dzonga nhlengeletano leyi i-talk shop brapet va nga vulavuli va nga ku xava kwa i-talk shop loko ku nga ri talk shop u nge yi nyiki masiku mambirhi masiku manharhu loko u ta va ku byela ku ri swi ta khomiwa ku sungula ravuntlhanu ri ta fika sonto i-talk shop swilo swa ku va i-talk shop i Codesa loko ya tlaku leyi Codesa a yi nga na siku ra ku hela a va vulavula ku va na Codesa 1 ku fika la kun'wana va nga twisisani ku va na Codesa 2 swilo swin'wana na swin'wanyana swa ku swi na tlhelo va tsarile kahle ku na nongonoko ku ri ku ta vulavula mani 45 minutes ku vulavula mani 35 minutes i-talk shop i lembe i 2024 endzhaku ka nhlawulo a ku na leswi a va ku na progressive caucus mavandla ku ri a nga swi kotanga ku nghena ka GNU va ku hina progressive caucus progressive caucus ku nge vi talk shop i ta swi kota ku tirhisana kahle loko ri parlamenteni ku ri loko ku ta nawu i ta swi kota ku vota kahle xikan'we hi swi vonile ku ri endzhaku kwalaho Floyd Shivamba suka ka EFF ka MK Party swi ti komba ku ri progressive caucus a yi koho hi ku ri kambe a yi ri koho progressive caucus Floyd a ta tshama ka EFF a tiva ku ri i tirha xikan'we na MK Party mara ka MK Party a tiva kahle ku ri EFF i tirha hi ndlela yo MK Party tirha hi ndlela hi vona va ku tala vo Makhuvela va famba Vangirai a dlaya Vangirai a famba ka MK Party hi mhaka ku ri a ku na progressive caucus so leswi va swi vulavuleke weekend leyi vo tata na Mapayila na vo tata na Malema na vo tata na Yengeni i talk shop va vulavurile endzhaku ka ntsomano leyi i nkarhi leyi MK Party ta humesa statement sa ku ri yoho i ta tshama hansi na march and march leswi ku kombaka ku ri a va pfumelelangi leswi lonisisa ku ri a swi lola Julius Malema ku ri ku laveka Afrika-Dzonga i ta languta swilo i ndlela yin'wanyana i ndlela ya ximatsi a yi ndlela ya ku fana na leyi DA na mavandla man'wana langutaka yona kambe loko mi langute vanhu lava va ri laya mi vona yini mi vona vanhu lava va nga na va lwela ku swisiwana hi ku vo tala va vo va tikomba va ri ku dyeleni vo tala va vo va tikomba va kha va lava ku hanya xilungu va ri vantima mi vona yini ka vanhu lava va hlengeletane laya loko swi ta ka timhaka ta ku lwela vona vantima lava Brapet so mhaka leyi so ni sungule ni vulavula hi mhaka ku ri xichangani xi na timiniti nharhu ta left tinharhu leti ni tivaka tona
mabandla la a ri le ka ntsombano leyi i mabandla ku ri a xiwe handle i nkarhi leyi ku ngheniwa ka GNU i PAC ntsena leyi ya ku ri yi vitiwile ku ri nghena ka GNU nghenile la a ku ri mabandla a ku ri ntsombano mabandla ku ri a xiwe loko va ku conference of the left hi xilungu a va ta ku conference of those that were left out of the GNU. So that's why we never go kwali, and that's why we never want to go ali na Communist Party. Tatana mapali na Communist Party nabo ba enda lesi imaka ya gore kuna nhlawulo ba tiva kahle ku ri avana ba vote avana ba tlhawuri la handle ba ku ri kumbe va ta ku ita skota ku nghena ka ti council kumbe ita skota ku khoma council. So ba enda lesi ku kwatisa ANC hayi ku ri mapayila na SSCP kahle ba sila ba lava ku kwatisa ANC ku ANC tarila mara mistake lava wenda ke ku ri ka SSCP se ku na ba lava vulavulaka leswaku hina a yi pfumelani na xiboho xa ku xi tekiwile xa ku ri SSCP ita kaneta ka nhlawulo. So va vulavula ku ri voho va ta tirhisana ANC vanhu va ku fana na vo Putimaname na van'wanyana. So leswi swi ta endla ku ri ku va na split ka SSCP endzhaku ka nhlawulo loko SSCP yi nga famba ka nhlawulo yi vulavula mhaka ya yoho ya ku ri hina hi lava ku tirhisana na vo MK Party endzhaku ka SSCP endzhaku ka nhlawulo ku ta va kola vuxaka va ANC na SSCP vufaka kota ku nga vi na vuxaka endzhaku kwalaho. That's why na sweswi u vone ku na NUMSA leyi ka ntsomano leyi a yi vonanga ku na ti-partner tin'wanyana ta COSATU ta ku fana na vo Nehawu na vo SACTU na vo Nectos na vo yinini yi vone ku na NUMSA i mhaka ku ri NUMSA na yo vo Ivan Jim na vo Manimani yi lava ku ri va hume ka COSATU va ri mhaka ku ri na vo va lava ku kuma swin'wana. So leswi ku ta ka swiwiso swa wena Brapet u nge vulavuli ku ri we u le u rila i mhaka ya ku ri ya xisiwana xa Limpopo kumbe xa Mpumalanga kumbe xa le kwini loko u rila mhaka ya xisiwana u rile mhaka ya xisiwana sa tiko hayi tiko misava hinkwawo. Leswi swi voneke swi endleka i ku ri ku na mabandla man'wanyana a va rili kambe va lava ku vona ku ri i vo mabandla a le ka ximatsi mara leswi ni vulavula ku ri ku langutiwa so swi ta ku byela MK Party a yi na position ya ku ri va yi tekile a ku na nchumu ku ri va teke position loko va vutisa ku ri ka mhaka ya Palestina va nge ku byeli ka mhaka ya Morocco va nge ku byeli ka mhaka ya magay na ma-lesbian va nge ku byeli ka mhaka ya masonto ku ri mi lava ku ri Afrika-Dzonga yi va tiko ra makreste kumbe ra ma-Muslim kumbe mi lava yi va leswi swo swa ku ri hi xilungu va ku secular va nga ku byeli hi mhaka ku ri va famba na moya va lava ku hlawuriwa va lava ku ri loko va nga swi kota ku kuma switsongonyana ka nhlawulo lowu taka wa makaya hi laha u ta vonaka ku kumbe va ta va na position leyi va yi endlaka. Good enough Mashego khenseni nkarhi wa n'wina. Khensa mehe. Good enough Mashego umhleri wa politiki lava hi bula na vona nhlekani lowu va yi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka kona la tatwa wehe ku angula ku yini nomboro i 0860 002543 loko hi kha hi vulavula hi ti-politics of the left mbatwile va hlengeletanini xana wena u ri yini mhaka yeleyo ke hi lava ku twa n'wangulo wa wena ka mhaka yeleyo hi mhaka ya ku veni ku swi tikomba ongeti van'wana na ku left swi va swi kha swi vula yini va nga swi tivi ngopfungopfu loko hi landzelela nhlamuselo leyi nga tisiwa hi Good enough Mashego wena u ri yini 0860 002543 nangona ku i Africa wa vulavula laha i le ka Munghana Lonene FM. Ungayelele eka Africa wa vulavula na vana va hina va endla milayo leyo protecta vanhu a ku na laha ya kona lexi nga tlangiwa hi president Tole i politiki yo vava ngopfu because loko mo twisisa ku humelele yini before va ya vulavula va teke mana speaker lava nga referee ya parliament va teka Nkachozi va ya ka ANC va lava advice ku se mhaka leyi nga la se ku humelela yini ku langutiwa loophole liya ni nga byela ku problem ya tiloyara a hi ku kuma ntiyiso i ku kuma loophole ya ku protecta ku hi nga huma njhani la leswi va nga yi kuma loophole leswo talatala leswi hi nga endla swona a ho pfumela ku va hi be hands down hi chest leyi va nga yi tlanga Palamende ya rixaka leyi Africa wa vulavula
nongana ko Africa wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM Mandela Conference of the Left mi angula mkwini wena ka makaya le I'm 20 nomboro 0860002543 hitwa ku kuya good enough mashikhu left inga vula swo tala kusuka ka ku hisiwile kusuka ka ku hiletlhelo ra ximatsi xana n'wina mi ri yini ka makaya le ku timingisiro mina 0860002543 loko hi kha hi langutaka timhaka ta nhlengeletano yeliya a yi ri koho yi tikomba yi kondleteriwe hi vandla ra the South African Communist Party hi ndlela yoyoleyo a hi tweneni loko hi ri na un'wana miyingiseri la nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM minjhani Mthondolo vana hi pfukile hi ngo vona buti hi pfukile mi hlangana Bongi Ndlovu ni kombela ku vheta ni nghena straight ka leyiwa ya conference leyi ri kona weekend leyiwa Boetpet mina mavonelo ya mina hi lawa ndi pfumela na yena buti Mashego kwalani ati mina ndi la ku va ndi dzikanyani katsongonyani ka tiphati leti ti hlanganini le Boetpet loko mina ni ti langusa a ku na phati leyi ni nga ta ku a yi na connection from the ANC ndi pfumelele ndi vula ku lava a va hlanganini i vana na vatukulu xinguwe va ANC ndi vula so because MK hume kwalaya SACP Valley Alliance EFF hume kwalaya na van'wanyana se swi nga va ya mhaka ya ku why se va jikela ANC va va a ximatsini xa ku sungula ku nga va yaleyo va hi vulaka ku va nga va siyiwa handle but yin'wana nga vula ku hi lava va nga huma va nga tsakanga ka ANC ni ta mi nyika xikombiso ku na nkulukumba Malema swi tiva ku i lo caciwa ka ANC and then i fambe kwalaya a ha ri na enga so but leswi salaka i product ya ANC ANC i phati yin'wana leyikulu ngopfu yi kota ku va yi producer tiphati ta ku tala leti nga huma kokwalaya so Boetpet mina xivilelo xa mina ku nga va lexiwa tanihiloko se va ha kokelana va ya ka left va kota ku swi vona ku ku na tin'wana tiphati sweswi ti well organized to take over a ni langusa nje hi weekend sweswi ni langusa the way DA is well organized yi organize hi ndlela n'wana le henhla hina loko a phatlulelana DA yo wina tivhoti se ndoka ni nga tivi Boetpet ku nga endlisa ku yini ku va yisa lava loko mu ku hina loko ha phatlulelana mi vula hina la mi vula va mani Boetpet mi ni kumile withdraw kwalani loko va ha phatlulelana van'wana va kokela ximatsini tin'wana tiphati to tsaka ti kume opportunity kumbe munyetla wa ku ti vheta ti teka tivhoti hinkwato ende leswi nga ta va Boetpet i ku loko se va ta va va nghenini tiphati tin'wana matimbeni swi ta hi vavela kumbe swi ta va vavela hinkwavo swi ta va tikela ku tlhela va vuya matimbeni mina ni na ku tshemba ku Boetpet hambiloko munhu o va a kwatise ku yini ne hambiloko va MKP va kwatise ku yini deep in their heart va swi tiva ku va ha ri ma-ANC va ha yi rhandza ANC hambi EFF hambiloko Malema va kwatise ku yini la ku phela revenge ka leswi nga n'wi endla swona but ambilwini wa swi tiva ku wa ha yi rhandza ANC hinkwenu Boetpet kumbe hambi hi mina ni fane yi kwatela ANC loko ni tshika ni be pothole but leswi salaka na yi rhandza ANC so mativa loko mi ka vulavula mi kutani a ni ka ni landzelela murhangeri wa Democratic Alliance Georgine Hill Lewis a kombisa timhaka ta ku tipolitiki leti va politics of the left politics of the right i swin'wana swi nga hundzela hi nkarhi a ta ha ri tipolitiki leti fambisanaka na Afrika-Dzonga leswi yi nga xiswona a ni tivi ku n'we mi ri yini ka mhaka yaleyo ngopfungopfu loko mi kha mi langutaka ku mi nga rivali ku hi suka ka mbangu wa tiko ra nkwangulatilo leri a ri nga ha languti ku na vantima ku na valungu se loko ma ha tlhelela ndzhaku mi ya sungulaka hansi mi vulavula hi ku hi na vantima a mi swi voni ku ma va ku tlhelele ndzhaku hi yo mhaka va ku mi le ka tipolitics leti ti nga hundzela hi nkarhi
volantisa ni kombela ku mi nyika xihundla xin'wana Bootpet loko ma langusa Freedom Front Plus na DA hambi loko to tshika tikokela na tivoti ka ndhawu loku nga tala vanhlonge yo basa u nge twi va athakana on media kumbe ka social media va na respect yin'wana leyi va nga na yona to each other ko a va athakani in public hi leswi nga swi dyondza tiphati timbirhi leti va na ku hambana hi miehleketo but va swi bela hansi n'wina mi nge voni nchumu but hala ka hina ku nga va ku ri yini xi fika ka maendlelo ya muxaka lawa i ku va va kulile politically na ku va valungu Bootpet ni kombela ku mi nyika xin'wana lexi nga dzika vanhlonge yo basa Bootpet hina loko hi va langusini hi nga va vona va fanana vona va kota ku tiva ku loyi i mu-French loyi mu-Portuguese loyi mu-German loyi mu-Russia loyi munghezi loyi i mu-Netherlands mara u nge twi kumbe molweni a xawuta n'wanyana you Portuguese you French leswaku khala leyi ya vona leya yi va container va va xilo xin'we this is the reason why na loko se va nghena ka tipolitiki u nge pfuki u twa DA yi rhikotela Freedom Front mi ta tsundzuka ku ve na nkarhi wun'wana DA nga lahlekeriwa hi tivhoti ya ka Freedom Front loko ku ta va ku nghene Musi Mayimana va swi vone ku vanhu va hina va ku tala va baleke ka Freedom Front Plus but a va zangi va yi attack in public but loko ko va mina Bootpet Ndlovu party vanhu va sukile va ya ka Khalanga party a ni ta ku attack in public so va kulini politically loko swo koteka na hina va ka ntimeni ka tiphati leti nga na tona hi fika la ka level liya kumbe ka dimension yaleyo ya ku a hi tshikeni ku attackana in public sweswi Bootpet ya ka ti-election ma yi vona ku ANC a yi tirhanga kahle for nkarhi lowu nga hundza yi le ku ndzondzomeleni se hi nga ku sove hi hetisa sweswi kumbe tiphati ya Conference of the Left va la ku vona ANC yi hlakalile Bootpet ene mina a sayiti na mina ANC na yi rhandza hlayisekani vutikesile i tirhise rito rin'wana ra ku va lava ku vona vandla ra African National Congress ri hlakarile kumbexani na wehe u na n'wangulo lowu lava ku tisa kandziyisa rito ka 0657443911 kumbe ta hi bela riqingho ka 0860002543 kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we lawa hetiseriwaka wona hi mfundhisi Hlulani Fanuel Magayisa Gayisa Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Inhlikani Bootpet ni vulavula ni ri la a Bloemfontein lava ku sapota mhaka liya yi nga vulavuliwa hi papa lava nga vulavula va ku vele Eastern Cape va vula swona ngopfu rixaka leriya a ku na munhu ri n'wi lavaka ri ti lava rona ri ri roxe laha ni tirhaku kona hi mix ku na rona reriyani la vanhu va nga tala ngopfu la i Vasotho mara vona va na taxi ya vona leyi yi va tekaku straight kusuka a renkeni a va lavi ku katsana na vanhu van'wana na loko hi ri ntirhweni va titwa vona va ri henhla ku tlula vanhu hinkwavo ende ku va vo tiva nchumu mara i the way ku ri swi le rimintswini ra vona swi leswiya se nkarhi wun'wanyani va vula swona loko va ku ri va nga tekiwa nga ku na vona va huma handle i kuma munhu nkarhi wun'wani munhu a ku vutisa a twa nga ku Limpopo is out of South Africa ayi kona lan'wani la South Africa u fane u famba u le Zimbabwe vanhu vo tala a va swi twisisi u twa va ku vutisa ku loko ya kaya u famba how many days swi swa ku fana sweswiya a va twisisi nchumu kahle vanhu vo tala se hey impela swi nga tshuka swi hoxa angozini siku rin'wana inkomo a hi losini Khalanga na muhumelerisi vanhu lava nghenaku atikweni ra hina swi nga ri nawini ni yima na leswaku a va humi va famba ni yima na leswaku a swi amukelekangi
although loyi ni n'wi blame-ako ka mhaka ya ku yeleyo i vanhu va xinawu ongeti ku na swin'wana va nga swi endleki kahle lava ku nga responsibility ya voho ku vona leswaku vanhu lava a va ngheni swi nga ri nawini ku vona leswaku vanhu lava susiwa loko va tshika va nghenini lexi ni nga yimeki na xona i ndlela leyi nga le ku tirhisiweni sweswi ka ku hlongoriwa ka vanhu va le handle leswaku vanhu va grupana va ku hina va dudula va ku hina va march and march a swi twisiseki kahle because ti-group leti na to a ti le nawini xin'wana na xin'wana lexi nga ri ki nawini atikweni xi nga pfumeleriwi atikweni ra hina i Mukasi ka Ndhambi inkomu. Ahee Buthphethe minjhani mina ni lava ku nghena ka le mi nge muyingiseri emitsallerini ya mhaka le swibedhlele mhaka le i vulavula ntiyisa swi humelangi yena i ri yexe wa mina n'wana hlupheke ngopfu 2018 a swi kota ku famba a tlela Nkhensani kumbexani va ku siku ra yena i ra wavumbirhi a ta suka a kaya na hi nkarhi wa xidzenga a ya Nkhensani a fika a tlela kona hi wambirhi a famba ya Mankweni va vuya late ivi a tlhela a fika a tlela kwalaya hleketani ku tlela vanhu lava hatwa ku vava phela a hi vanhu lava nga hanya kahle amabenceni ka titimela ku na xirhami nkarhi walowo a hi mhaka leyi humelanga mi yingiselanga mitsala ntsena se ni loko a vondla ku loko va va vuyisa kwala swibedhlele va famba va kha va va deliver ku ya lomu va tshamaka kona kumbexana swi ta antswanyana hi ku hleketa ni tlela benceni wa gogonyiwa laha benceni laha nkarhi wun'wana hi twa timbambu hi tlhe ya tlele to timbambu kwalaha benceni wa twa ku vava futhi se mhaka leyi va fanele va yi lunghisa yi tshamisekangi Buthphethe. Enhlikani Buthphethe na mume swin'wana buteri ka kwalano mina la ku nghena ka liya ya ku hlongoriwa ka vahlampfa mani na ku yima na mingiselo lowu sungula ku nghena kwalani hi foni a hlamusela timhaka ta ku Vatsonga na Vavenda va le kaya hi kombela ku hi nga pfumeleli vanhu lava va sukaka Natal va ta Limpopo ni yima na yena 100% Buthphethe because loko ni langute kahle mhaka yo fana na liya a hi yo hi pfuna nkhumo hina a South Africa swi langutana na government swo tala swi to hi fikalela ka ku se na hina kwala South Africa hi kombana hi tintiho hi ya hi rixaka ku lo i rixaka mani hi nga ha rhandani swi ta ku fikeni kwalano so a ni kombela ku Limpopo hi nga ze hi entertainer a hi humeni ka swona hi langutana leswi fanele hi langutana na swona hi ku ni tsundzuka na nkarhi walowa wa looting a hi zangi ku va na looting Limpopo so ni kombela ku hina vanhu va Limpopo a hi tikhomeni kahle hi tikomba vumunhu bya hina hi vanhu vo hlonipha swinene hi nga tinghenisi ngopfu ka swona leswiya inkomu Buthphethe. Enhlikani Buthphethe aka Africa wa vulavula Buthphethe mina la ku nghena ka liya ya conference of the left Buthphethe loko mo mi langutini mavandla lama nga kona lani i mavandla lama lavaka ku twisa ANC ku vava hi lava va nga siyiwa aka GNU which means va wela aka right lavaya van'wani va tivitana left na ku loko mo ma langutini hinkwavo ka vona i vanhu lava a ni voni ku va lava tiyimisele ku tirhela vaakatiko vo lava ku ti vuyerisa vona vinyi loko ni kha ni languta na leswi a va karhi va swi vulavula hi ku leswi va swi vulavula hi sweswi a va swi vulavula nkarhi lowu va ha ri ka ANC kumbe na le ka maphati ta vona mara va karhi va nga tirheli vaakatiko inkomu. Enhlikani Khalanga na mumeso wa n'wina ka musumbunuko wa kahle Khalangu mativa not one khoma hi tingana loko ni ya kuma timhaka to va ri bafana hi fike yi staka a airport hi timhaka ta ti-visa swi tlhe swi nyika dyondzo hi sayiti rin'wanyana ni nga tivi ka van'wana leswi vulaka ku nghena ka matiko man'wana i fanele i va i ri na maphepha mo helela mara xivutiso i ku i ncini xi endlaku van'wana va tsandzeka ku swi twisisa ku aka ku nghena South Africa kumbe ku hanya a South Africa wo fanele i va i ri na maphepha yo helela na loko ku ri hi ku ma South Africa ma swi kota ku hlonipha milawu ya matiko man'wanyana yo hundza kwalano he Buthphethe no twa ti-politician ta hina nkarhi wun'wana ingaku kun'wana va luza point a ni swi tivi loko va ha ri busy va kha va phushana swa swa maphalaphala swa tiphalaphala swa vona loko sweswiwani hi khe hi langutana ku petrol yi fanele yi tlakuka futhi i mani a nga ta pfuka na siku na rin'wana a yimile kumbe a nga ta pfuka a yima siku rin'wana a ri n'wana tipolitiki a ku hi mina loyiwani ni lwela vaakatiko mafurha ma le henhla a hi voneni ku hi swi ndlisa ku yini swakudya swi le ku khupukeni va ha ri busy no phusha phalaphala mali ya koho hambiloko va ku veri ya vuyiseriwa ndhaku a yi nge pfuki ku ya endla yini emutini wa mani kumbe atikweni ra mani kwa mali ya munhu a ri yexe hi swin'wana nga koteki ku swi twisisa hi n'wana va nga tipolitiki va hina inkomu. Aye Buthphethe
mina ni nga ku hayi va vonile varhangeri va ti-political party lava ti vitanaku left congress of the left mina hi ku vona ka mina i van'wana tipolitiki lava nga desperate lava la ku zama ku kotana mavunwa va bayizisa hina vaakatiko va ti endle nga ri vona va ta tisa swo antswa ku tlula ANC mara loko hi va langutisa hina van'wanyana Boetpet swo fana na Rimfani Boetpet Rimfani hambi ro chika ka nsinya wa mvuva ivi ri fana na mvuva ri va green ivi ri chika ri ya ka nsinya wun'wanyana lowu nga ri ku green ri cinca ri fana na nsinya walowo Rimfani ri ta tshama ri ri Rimfani Boetpet vanhu lava loko ni va langutisile hinkwavo va vuya kona ka ANC that's why ni va fanisa na Rimfani ri ta tshama ri ri Rimfani Boetpet a ku na nchumu lexi va nga tata na xona vo va desperate ntsena se a hina van'wanyana hi va langutisile ntsena hi tlhe hi hleka a ku na nchumu va nga tata na xona na khensa Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani 12 to 2 ninhlekani va vulavula namuntlha mingisero Munghana Lonene FM na mindzuku na mindlwana na mindlawule na ramuntlhanu hi ndlela yalese a hi tumine u angula ku yini hi teto timhaka ta tiko mbatwini va kha va vulavula hi ndlela yaleyo nteri hi hafu ku bela awara ya 13 ni ta lava ku twa na le ka n'we mi khumbekaka hi mhaka leyi ni vulavulaka yo ya leyi fambelanaka na timhaka ta ti-planned patient transport na va kota ku twa ku ti fambisa ku yini mi hlangana na mintlhontlho ya njhani ku ya hi leswi un'wana wa vayingiseri a nga vulavula ha so a kombisa timhaka ta ku vilerisa hi ku ku na nkama lowu wa ku munhu ta suka namuntlha a ya xibedhlele a ku na byetlelo ivi a ku na ndhawu yo hlambela ivi a famba a ya la tshunguriwa kwala tshunguriwa ko loko a ri na nkateko va n'wi tshungula loko a ri na badi va nga n'wi tshunguri va ku hi ta tlhe hi lava rin'wana siku loko a lava ku admitiwa ku hambedwe ivi a tlha vuya ivi a tlha fika tlela mabenceni ivi hi xa mundzuku ku ri kona ya ku kaya se ni lava ku vutisa n'we ku leswi mingisera vulavulaka so hi leswi mi hlanganaka na swona ke hi ta kota ku landza vona va lava khumbekaka va ndzawulo ya rihanyo kambe loko hi nga se endla tano lava ku twa ku hi bulanyana kantsongo hi conference leyi a yi ri koho ya conference of the left mi vone yini mi vona onge tinhlengeletano ta muxaka luwa na swiboho leswi va nga swi tekaka swi nga va na xiave xa njhani ka tiko reru ku ri antswisa ku ya mahlweni va Democratic Alliance ku ya murhangeri wa vona va ri i tipolitiki ta xikhale leti va nga le ku fambeni hi tona nhlangano luwa se a hi tivi ku n'wemeri yini nomboro hi leyi 0860002543 ni khenseli swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice note hi khenseli swinene a khensa swinene ti tele ni ti twile ti-voice note leti mi nga ti rhumela namuntlha ku ri a ti tele ngopfu leti mi humelerisa a nga ti pasisa tsundzukani ku na masiku mi va mi rhumele to tala kambe a ti pasi to tala ta koho hi ku xo sungula tin'wani mi ti rhumela mi kha mi vulavula mi ri xikarhi ka van'wani vanhu na vo va kha va vulavula swa vona tin'wani ma lehisa minete leyi mi nyikaka yona mi tlurisa se sweswo hinkwaswo swi endla leswaku ti-voice note ta n'we ti nga pasi se a hi endleni tani na hi masiku ku mi kandziyisa laha ku nga ta twala n'wina ntsena voice note ya n'we yi nga hundzi minete sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku hi twana hi kota ku bula hi twa ku mi angula mi ku yini nomboro i 0860002543 a hi twaneni n'wana mingiseri hi loyi hi nhlekani ahee njhani Boetpet boto mina hi pfukile a khensa loko mi hi bela riqingho mi ri yini n'wini mina loko ni languta hala ka sayidi ra conference of the left ni na understanding ya ku hi ri tiko Afrika ho va kha hi rhandza tiko ra hina loko ku ri hi ku vanhu lava nga kona va nga gurupana kwele ka conference of the left va tisa swilo leswi nga endlaka ku tiko ra hina hi kota ku suka kun'wana it's something ku loko mo fika mi cheka sweswiwani tiko ra hina ri khomelelini ka ruling party leyi nga ku fumeni since 1994 mara loko a kha mi languta ngirafu ya tiko ra mphongomela loko a kha mi languta matiko malama west malama hi xonisaka minkarhi yo tala ma fika ma twanana
va endla progress eMorocco ivi hina hi sala la South Africa hi salela ndzhaku ikhonomi ya hina kha yi mbomela se vanhu va ka hina loko vo va na understanding never mind ku vanhu va lava ri kona va huma ka ANC it is normal munhu un'wana na un'wana loko a vona swilo swi nga fambi a ni ku na plan A ku na plan B plan A hi sungulini ka ANC hi ti byela ku ta va na something swi nga ta humelela ku even na vanhu va la hina va honora hi va nyika ti-ministara ti-MEC ti-meyara loko mo fika milangu there is a lot of corruption and sweswo a hi pfulekeni mahlo hi va dynamic hi kota ku swi vona ku hey loko ku ri na corruption ndlela yin'wana ya ku cinca mfumo loko u nga endli swona i ku va na vanhu valava va conference of the left loko va kumeka va ri kona mavonelo ya vona hi maringeta mavonelo ya ANC hi maringeta hi vona ku tiko ri ta developa njhani ri ya kula njhani hi ku loko ni langutini tiko ra hina ra mbomomela langutani currency ya hina hi nkarhi wa Papa Mandela a yi ri komu 370 if I not mistaken cheka sweswiwani South Africa ya hina le a yi kota ku developa swilo yi endla swilo swo tala tikhampani to tala leti ti ri kona ta ha ri kona va dinele vaya a yi ri powerful mara loko mo cheka sweswi just because ku tele ngopfu corruption tendering issue yi dlaya government wa hina hi ya kwihi hi ri tiko ku pfumaleka mintirho va ta tsala ku job for all but a hi languteni a swi ve tala hi ya kwihi hi ri tiko ra South Africa loko hina ku rhandza tiko ra hina a hi fikeni laya ka ku hi va na party ya fairness loko ANC yi endli swilo swi fana sweswo loko ho va kha ku gunguliwa hi vanhu va VBS ya gungula hi vanhu lava nga teka ya gungula hi vanhu va mavandla lamatsongo va nga dya mali liya mara loko ya ka ANC majority 90% vanhu va ANC va nga dya mali a hi vulavuli nchumu hi swona se a hi rhandzeni ANC mara a hi languteni loko yi ri na xihoxo hi pfumela the conference of the left loko yo ta na solution leyi nga endlaku ku South Africa yi kumeka yi languteka yi antswa leyi nga kota ku pfuxa ikhonomi ya South Africa yi nga va followa loko swivono swa vo swi twala mara yi nga khomeleli kambe nyuka la xikomu ANC yi fana ndzani yo kuma ra meno hi ku government wu le ku weni a mavokweni ma vona kambe Mintshoro a ni vona nge ti kumbexani na n'we mi fanele mi lulamisa swin'wana phela left a yi ri ANC i right yo ANC yi nga teka xiboho xo a yiyi laya ene na swo loko mo languta un'wana mintsi ri nghenile kwala ako loko n'wina mi ku conference of the left yi ta na solution yani leyi nga hi pfunaka tanihi tiko vanhu lava nga laya ka conference of the left ma va tiva i va mani mi tiva yini hi matimu ya vona vanhu lava va nga kwala ka left lava va nge va lwela n'wina swisiwani ku na Julius Malema if I not mistaken na va lava SACP if I not mistaken na va MK mara no pfumela ku side leriya na rona ani like loko ho fika crash swilo swa sungula a hi languteni na side lawa hi xo sungula lexi hi lwela ngopfu xona hi lwela ku tiko ra hina kumeka ikhonomi ya kona yi antswa ku tlula leswi yi nga hi swona yi nga ku mbombomeleni se loko ku ri hi ku va na vanhu lava va ku na mavonelo man'wani ko kwalaya va tirhisa miehleketo yin'wana leyi nga endla ku tiko ra hina ri ndlandlamuka va ku nga hoxeka mara hi nge programmeki miehleketo kambe na mina na mi pfumelela sweswo swa ku loko va ta kambe mina lexi ni vonaku xona n'wina lama nga koho sweswi onge ti vanhu lava mi va tivi kumbexani ni nga mi nyika ntirho kaya wa ku famba mi endla vulavisisi mi kota ku vona ku matimu ya vanhu lavawani i va yi ri yini ivi hi kota ku vona ni langutelela ngopfu liya ya new solution loko ho cheka la both side va ka hina hi nge jaji munhu hi history munhu un'wana na un'wana u va na history loko va ku va jaja hikuva a va tiva va endli yini a hi chekeni ku from today onwards va mara i ta n'wi jaja swi vula ku i nge n'wi jaji munhu hi ku i nga n'wi jaja hi future i nge n'wi jaji hi future loko fane i teka decision i teka decision based on what happened okay a ni tivi loko ri ku kumbexani no ka ni nga swi twisisi decision yin'wana na yin'wana leyi mi yi teka based on what happened mi nge yi teki decision on what still to happen mi ta va mi langute yini se no va na ku twisisa ku loko miehleketo liya yi ta va yi hlanganini kokwalaya a ni xo sungula hi pfule mahlo hi langutini ani loko hi vona va nga endli swona na vona hi ta va out ma loko hi vona va khomisa mitingi va ri na progress hi ta na vona kumba minutes la ko eka conference of the left
loko yo tisa progress endzeni ka tiko ku ta va something mara loko yi feyila swa tala ku hi ta mbombomela na vandla leri nga ku fumeni ta famba na rona ku hansi mara lexi salaka xi bihaku xo biha i ku tiko ra hina vanhu va pfumala mintirho ikhonomi yawa se hi nge ene loko mo languta ku tiko ra hina va pfumala mintirho loko swi kha swi endlisa ku yini famani mi ya languta ku Afrika-Dzonga a ku ri na mintirho leyi a yi tirha ku ri na vanhu lava va tirhaka SAA va helela hi mintirho a ku ri na vanhu lava a va tirhaka Transnet va helela hi mintirho a ku ri na vanhu lava va tirhaka Denel ku ya hi leswi mi kha mi kombisa va helela hi mintirho a ku ri na vanhu lava va tirha posweni va helela hi mintirho a ku ri na vanhu lava va tirha kwala ka nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga lowu ni ha tirhaka wo sweswi va helela hi mintirho sweswo hinkwaswo a swi kha swi vanga hi yini i va mani a va ri matimbeni se hi nga kota ku vuya loko mo swi langutisa sweswo mi swi landzelela mina hi nga kota ku vuya hi ta tshama laha hi vulavula hi sungula ku bula sweswi ku hayi vanhu na vona va nga hetela na swintshuxo kumbe va nge heteli na swintshuxo ni Orania leyi nga Northern Cape sweswi yi maka timilitary yi maka timovha ta timilitary swi vula ku vanhu lavaya va nga na thekinoloji ya ku endla swilo va kona laha ndzeni ka tiko mara ko mafambiselo ya swilo ya nga ri kahle hi cheka ka masocha a ku ri na masocha ma 270 loko 270,000 loko government wu teka mfumo sweswiwani ku sele 70,000 wa masocha lama hanyaka just because ka government loko munhu a lova a nga replace-iwi hi xitalo se swi endla ku vanhu lava va kumekaka va ri kona ku xota manese ku xota masocha ku xota maphorisa loko ma cheka switichi swo tala swi khomi vanhu vo ma 6-7 wa maphorisa malembe ndzhaku vanhu valava a va hlayini a va kota ku fayita crime se loko ho yi languta in a dynamic way ambombomela shem ene lexi xi hluphaku masito i ku namuntlha hi 2026 swilo leswi mi swi vulaku a swi endlekanga hi 2026 leswiwani ko va mihandzu ya leswi nga endleka malembe ndzhaku i mihandzu ya leswi nga endleka malembe ndzhaku ivi swi ta vonaka sweswi hi 2026 vana van'wana va kuma na ti-14th check swi ka swi nga langutiwa against timali leti ti nghenaka na yini ti endlisa ku yini na ku mali yi nga ri ku jikajikeni ikhonomi yi nge kuli xikombiso xi lexi hanyaka i tiko ro fana na Zimbabwe tiko ro fana na Zimbabwe i rin'wana ra matiko lama rhangaka mahlweni hi timiliyonere na tibillionaire na timiliyonere to tala ti le Zimbabwe la loko hi langutaka tikonkulu ra Afrika kambe langutani tiko hinkwaro ku ri njhani hi mhaka ya ku se timali ti sukile ti ya hlengeletana la ti nga jikajikeki fi kombela mali ka munhu a ku nyika 200 ya xifaniso xa tatana Titomboweni ya jikajika a yi nga jikajiki loko a yi jikajika yi ta va Reserve Bank yi tekini se ku ri na tatana Kganyago hayi amukeleni wani miyiseri nhlekani 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomandela nhlekani a ku na munhu laha a ku na munhu a hi mutwaneni va ka hina 08600025 ni ngopfungopfu a ni ta tsakela na n'we mi nga ka Conference of the Left mi hi byela ku mi vulavule hi yini mi twanane yini mi lava ku fikelela yini na ku munhu wo fana na tatana Mapayila hikokwalaho ka yini nga ri vanhu va lava ku ta va yingisela kahle loko va kha va vulavula van'wana va pfa va hehla ku hayi ku ze hi mhaka ku a va nge holobye kusuka ka SACP hi yo mhaka hikokwalaho ka yini mi nga pfumeli ku kumbexani i mhaka ya ku voho va na principle kumbe ndlela leyi va nge voho va fambe yo hambi swi hleketisa swoleswo 0860002543 muhumelerisi kumbexani hi va lava tatana Mapayila hi ta bula na vona siku rin'wana hi ta twa ku va lava ku fikelela yini va ya kwihi va khunguvanyisiwa ngopfu hi yini va tsakisiwa ngopfu hi yini ma swo va laveni muhumelerisi hi twa ku va nga ta heta bula na vorini kambe hi tweneni wena ku maangula mukuyini eka nhlekani loyi mi amukerini hi mi amukerini aye Bothpet aye papa minjhani hi vatomi hi ngovo hayi hlasekisi leswi ka ku endlekeni sweswi a timhaka ta ku lava ku wisiwa ANC kumbe
ku na mingise n'wana nga nghena hlamusela timhaka ta ku la ku wisiwa ANC mhaka ku la ku wisiwa ANC vanhu lava va hi ferile kusukela andhaku loko mo languta kahle va hi ferile ku tlula mpimo vanhu lava mi vulava hi la ni vula vandla leri nga ku fumeni ri feyile va mani ri feyile tiko hinkwaro okay ri sungule ku ri feyila rini kusukela sungule ku fuma hi 94 ku ta fika namuntlha ni twe mi heta ku hlamusela timhaka ta ku swilo leswi i khale swi kha swi endleka ko va hi sungula ku swi vona sweswi ma swi ta ku why hi kota ku sungula ku swi vona sweswi hi mhaka ya ku sweswi ti-problem se ti telele ku na mavandla yo tala ya tipolotiki lama ma nga hi tlharihisa van'wana a hi nga tivi nchumu ku endleka yini kambe a hi tlheleleni nyana ndzhaku kwala mi nga sungula kona n'wina mi nge swilo leswi a ni mihle hi n'we mi nga ni byela sweswi a hi mina ni byela ku n'wina hi n'we mi nge te vanhu lava hi feyirile ku sukusela hi mi te ku sukusela hi 1994 hi swo ni nga mi twa swona i ntiyiso lowo Betty. se swi vula ku vanhu lava va nga mi feyila hi va lava va nge namuntlha va nge i nhlengeletano ya the left hi ku hi vo va ri kwele ma va tsundzuka va tatana na Tony Nyengeni a va ri koho kwele loko hi kha hi sungula mfumo lowu va tatana Malema a va ri kona kwele loko hi kha hi sungula mfumo walowo i ntiyiso lowo that is why hi ringeta ku hlamusela leswi ku mfumo wa hina vanhu va ntima ku fana na mina na n'wina Betty ku na problem ya ku a hi swi koti ku rhangela leswi hi hleketelaka xona hi hleketelela makhwiri ya hina ntsena a ku ri na covid ya last 2020 vanhu va ANC vona va lava ANC ti-food parcel a ti famba na swigirivani ma swi vona ku loko wo ka hi nga anamisi miehleketo ka Afrika va vulavula ku na laha yaka kona i ku loko ni va twini loko va khoma foni va twa ku se va ya ku dorobeni kambe loko wo ka hi nga anamisi miehleketo ku na laha yaka kona ni vula ku lexi a vala swi twa longeti leswi a va lava vulavula ngopfu swona i ku a ku famba ti-food parcel na vusiku hi tigirivani hi swo mhaka nkulu leyi va tela yona leswi n'wana ni va twangi ku a va ya kwihi se a hi anamiseni miehleketo ya ka hina ti-food parcel a hi rimeni mani a hi byaleni le kaya le mi a ni ri ku rimeni namuntlha makhelani va ku a hi vona ku miroho leyi yi tele njhani yi tele hi yo mhaka loko munhu a kombela miroho ni nge n'wi niki va ku mhaka ni ku ni n'wi nikela yini hi ku yo rimiwa a ni zanga ni ya yi xava kun'wana va nge yi huma Amerika ni yo byala muchayeni se n'wi ma ha rindzela ti-food parcel kayakayani va ka yini a ni ali ku hi le hansi ka ntshikelelo hi swivangelo swo hambanahambana kambe a swi vuli ku a hi kume nhloko mhaka ta mahungu ya misava ya hora yambirhi kusuka kwalano ni ta mpfulela se hi vulela na tin'wani na yale ya conference of the left ka 0860002543 na mhaka leya ya PPT planned patient transport hi twa ku mi hlangana na swona leswi ni nga byeriwa swona ke kumbe swo ngeteleriwa endzhaku ka tinhloko mhaka ta mahungu hleka khensele Botpet mi ri loko munhu a kombela miroho mi nge n'wi nyiki ku fana na loko a kombela maovhakhadi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ila hi nga kona mingisero mghena lona FM 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula la hi le ka mghena lona FM a hi koti ku timhaka leti nge u lava ku hi vulavula hi toho nhlekani lowu ti fambisa ku yini a ni ta tsakela ngopfu tete ni nga vulavula hi toho kambe na swi tiva ku loko ku ri musumbunuku titani timhaka ti tele swinene leti mi va ku mi ri na tona hi ndlela yoleyo swin'wana leswi swi ni nge le ku swi voneni la a ni nga koho loko ni ri la Giyani minkarhi ya ku tala i ku ta vanhu va fika va kha va kombela ku pfuniwa hi swilo leswi swi nga sivelekaka mi lava ku pfuniwa hi ku khampani ya n'wina loko ntirho wa n'we wo hela a yi mi nikangi U19 loko yi mi nyika U19 a mi tsarisiwangi ka labour swi nga siveriwa sweswo swi nga siveriwa swi siveriwa njhani swi siveriwa ku loko mi thoriwa n'wina tiyisisani ku loko ma ha thoriwa ma tsarisiwa ka labour loko ri ku ntirho walowo wa n'we wu mi fikisa kwala ka ku mi ya tsarisiwa ka labour mavamaka swi nga siveriwa sweswo leswo van'wani va ta va kun'wana wa vona i le ka i tsandzeka ku ya yunivhesiti hi mhaka ya ku i ha pasi na sweswo swi nga siveriwa loko a ha dyondza mi va mi kha mi endla matshalatshala ya ku vona ku
mi lulamisa timhaka ta mapasi ya n'wana wa n'wina ma yi mhaka ko se swi vula ku yini na sweswo swi nga siveriwa kambe hi amukeleni mingiseri loyi hi twa ku yi khomiti inhleka ahe buthethe minjhani hi pfukile mani minjhani n'wina hi mina mani Maria la Mkopani ahe mani Maria na mina ni la ku humesa vonelo ra mina ku ri sweswiwani la misaveni ntiso wa ha ri kona ku ri munhu un'wana na un'wana sweswiwani o yena lexi yena a kotaka ku xi endla a xi endla hi mavoko ya yena hi ku ri swa ku ri mitani ya maketa a swa ha tirhi ku ri sweswiwani loko wo ya maketa tiphoso tona ta huma mara loko ti huma ku va se vanhu valava nga ti humesa va va se vona va tiva ku ri va teka va migete na migete that is why mitirho yi nga vi kona hi rivanga ra ku munhu un'wana na un'wanyana sweswiwani loko va hirha i ya teka munhu wa ka vona va teka na vana va vona se vanhu lava le ku ri vona a va na maxaka lava tirhaka kwaleyo ma swi vona ku ri va nge pfuki va tirhile ma yi vona ende khale mitirho yona a yi ri kona hi munhu luwa wa khale no va a vi va ri apartheid a yi ku ri na apartheid le ndhaku le mara ku le na ku ri ku na apartheid vanhu a va nga swi voni ku ri vanhu a va tirha vanhu va ti hanyisa sweswiwani vonani munhu lowu nga nghena kwala emakhada ntsena vanhu va dlayiwa hi ndlala kuxa va ri heyi tipetiroli ti khandziyile kuxa va ri swakudya swi khandziyile mitirho yi kona vanhu va le ku feni hi ndlala se mina loko munhu un'wana na un'wana leyena a nga kona ku ri vanhu va nga tshama va karhi va rila o ti dyondza mitirho ya mavoko munhu un'wana na un'wana na mavoko o ti endlela ntirho yena hi mavoko ya yena tanihi vanhu lava va ku huma hala handle ma vona va tana swilo va fika va xavisa la ka hina lawa mata swin'wana swi hluphaku mhani Maria very leswin'wana swi hluphaku ku hina loko hi kha hi kula mitirho ya mavoko yi dyondzisiwe ivi yi fika makumu ku nga ha dyondzisiwi mavoko hi nkarhi lowa wa apartheid mitirho ya mavoko a yi dyondzisiwa sweswiwani hi nkarhi wa n'wena a ya ha dyondzisiwi mitirho ya mavoko a xikolweni a endla ti-table mat a endla mikombe a endla tifeto a endla hinkwaswo leswi a swa handliwa se va swi vuyisa hi endla ti-handwork vana lava hi nga huma xikolweni hi nkarhi luwa va swi kota ku luka va swi kota ku veka va swi vuyisi va sukela ku dzumba va rila va ku he muso sweswona ka ha ri na muso ku ri vonani muso lowani vile loku lwisa wa lwisa va ri n'wansati na titukela a swi endleki n'wansati a lawula ndzeni ka muti va ku n'wani na titukela a swi endleki ni veleke vana va ta mi lawula laha mina ni nga tshama kona ni nga va kurisa ku tika ni karhi ni tirha ku tika ni va kurisa thoma ta va na titukela ndzeni ka miti lowu nga wa mina ende khale phela mitirho yi ri kona na vo tikoporafi vana va tirha vile na ku ri ku na ku tlangela hi mina hi nga swi tirhisi swo tala sweswo ku roxa va teka vanhu hi tlangela freedom day hi roxa hi tlangela hi nini va nga teki mali yaleyo va hlola mitirho vanhu va tirha ku haliwa kahle ka mhani Maria mi vula ku n'wina timfanelo a ma ha ti lavi a mi swi lavi ku va na timfanelo emutini wa n'wina a mi lavi ku a mi lavi ku ringana na n'wanuna wa n'wina hi timfanelo n'wina ka n'wina a mi swi lavi vile swi nge kotakali sweswo n'wanuna wa muti butpet loko ni lovoriwile a mutini va ku ni lovoriwile ni fane ni landzela leswi munhu a vile a mi tshama ni swi twa va ku n'wansati yena vusa ku miti loko mi vona vanhu va karhi va dlaya na sweswi va nga heti i ri vanga ra ku ri a ka ha ri na nawu ke le swi koteki ni lovola n'wansati va ta ni lawula ndzeni ka muti a ke loko ni n'wi lovola ni n'wi lovolele ku ri a ta ni pfuna hala kaya a sweka ku kula loko mi ri entirhweni a fana ku kula lexi xotaku hi pfunana ke ri vanhu ku pfunana loko va ri mutini se loko se yena a ta ku yena hi yena ivi na ku tirha vavanuna va khale vo tala vita mitirho kun'wanyana u kuma papa wa la mutini a nga tirhi viva mi nga ta swi tiva ku ri vive va papa va la mutini a va tirhi mara masiku a va nyamutlha loko n'wansati u kuma ntirho nuna xikwembu ta va vikhadeni ma i ta byeriwa ku ri he a wu tirhi khale swi nga ri kona swilo sweswo butpet hi laha kule kahle khale se why sweswiwani swilo leswo swi endleka hi nkarhi wolwani ene swi nyikiwa matimba va ku veke sweswa loko mo lwa na n'wansati se tsutsuma mi vitanela vhene loko mi vitanela vhene loko a sasekile va vona karhi va n'wi gangisa ndlela leyi hinkwayo se n'we mi ya vuyelini n'we mi ri nuna wa muti walowo
mani Mario ni mitwini kesini mani Mario hlayisekanga ka Hayi swona buthele. eko mani Mario na veri ai mani Mario va alana na ku mi vana timfanelo va mani lomu mindyangwini ya n'wina mi ta vusa veri mi nge lovoriwi mi tlhe mi ta vusa ai mina mavonelo ya mingiseri mavonelo ya mingiseri ne a hi ya hina kambe ngovirile 0860002543 nongonoko yi Africa wa vulavula laha le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ndhawu ya mina na n'wina hi ya mahlweni kambe ni pfumeleleni hi sungula hi ya hundza hi le mavhengeleni hi ta va ya kota ku ya mahlweni andaka leswi ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 nongonoko yi Africa wa vulavula hi ku haxela thwi hi suka la Masingita Mall hi le Giyani ehansi ka masipala wa Greater Giyani hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM ku tlhela ku va ntsinda wa xifunantsongo xa Mopani hi laha hi nga kona Giyani a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku yi angula kwini mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhleka Nhlekani Kalanga papa mina mi ri njhani hi pfukele hi nga vona papa ka nandzika ka xitichi xa hina hayi mani Maria vandle ku ni hlekelela ene swa ku tsakisa hi ku ready hi le henhla va ku swekani na vona la va vhe va mi lamulela ku va vhe va swi twa ku a n'wansati a nga lawuli mutirhi le tlhanga mi ni belela xitikeri botipeteni ku mukopana hi le kule hi ta va vita va ta hlamusela laha ndyangwini ku swi fambisa ku yini mi ta lwana va Budyavu n'wina Budyavu va twanana na swona Budyavu va twanana na ndzingano wa rimbewu kambe mi ri yini n'wina hi ku komisa botipete leswi swa conference of the left ya kahle laha botipete loko hi languta ntiyiso tiko a ra vekiwa ku mahlweni ku langutiwe xikhwama laha hi ku mihlangano yaleyo ku nga hlanganiwa laha yi phatluka i suka ka bako wa tiveka ku a ku ri mani se leswi vulaku kahle loko munhu a vona ku chance letitsongo ta ku a fikelela swo karhi ko foneriwa hala tlhelo ku hlanganiwa ku vumbiwa swo karhi swa ku lwisa mutswari kahle ku ya hi vonelo ra mehe hikuva vanhu lava va nga hlangana laha botipet a vo sungula ene ka tiveka ku va suka kwini ene a va lo suka kahle a ku nga ri na ku twanana se mavona ku golu ya voho a hi ku veka hina vatshami va tiko kahle ko la ku fikeleriwa swo karhi hi vo vinyi hi ku loko no pfuka ni tsoniwe xo karhi or ni nga ri na ku vona ku fana na botipet ka mundzuku ni fanekele ni create xo karhi kambe van'wani va ta mi byela ku hi fike ka xiyimo lexi hi mhaka ya ku a va voni ku le a va ri ko la n'we mi nge hi le ka bava va voni ku leswi a va lava swo a swi le ku ndlekeni va lava ku hluvukisa vantima va ka hina va lava ku hluvukisa swisiwana swa ka hina kambe a swi le ku kotekeni hi mhaka ya ku van'wani kumbexana va pfalela se yo mhaka va sukaka va yima hi le tlhelo va ku hayi swantswa hi ri lunghisa tiko leri hi ri hala wani if Kalanga va lava ku lunghisa tiko ra hina a va faneke va yima hi rin'we ra ku mhaka leyi ya tender i hela Kalanga hi makaya mi ta twa ku vava tolo no fika la ka Matshila then ni fambe ka ndlela yin'wana Kalanga i ngo wa nkarhi wun'wana na wun'wana patu rin'wana ra khale ra malembe yo tala mixana nga si beburiwa na ku beburiwa so va ha ri ku fomeni ka ku va ri va lava ku hluvukisa tihlo a va hi byeli ntiyiso Kalanga va nga tumbeli hikuva nga lomi byasi kambe ka Matshwi loko mi nghena hi patu lero ku mi kha mi suka Dzanini ri nge Vuloveni laha yi fikaku yi ku mi ehla xehlweni hi le maphakathi mi khupukela a Khabani hi laha ku sungulaka mulondzozi kwalaya kusuka ri le ntshaveni laha bulo leri Kalanga nkarhi wun'wana na wun'wana mi ngo ri vona ka perfect radio hi mhaka yini bulo leri ri nga implementiwa hi mabonu malembe ndzhaku but sweswiwa ku ya ku vekiwa tisayini u veka njhani sayini mi karhi mi yimelana ka ndlela leyi a ku famba a hi ngo movha tinharhu se a va nga yi tumbeleli like issue ya lava van'wani va nga kova SSP then laya kahle Kalanga ku la ku fikeleriwa ku na ku vona ni ri parliament hi ndlela ya ku ni ti vuyerisa hi mhaka yini ya to tlanga ndhawu yin'we Kalanga hi ku loko mo cheka
malembe ndzhaku public works a ri ku tirheni a mi nga ta kuma patu ku ri na mabyanyi la xikarhi se mara a ku ndliwi nchumu mara hala namuntlha ra xa ya fonela hi ya ku hlanganeni yi humelerini la Tzaneen sweswiwa va chiche baluya munhu ndlwane yi ta vuya kambe tolweni ku ta chichiwa un'wana why hi nga yimeli tseme hi hela hi mhaka ku hi tiyimiseli ku tirhela tiko ntiyiso so swa vava ekhalanga hi mhaka yini mundzuku ku xota ku va vuya va ku conference of the right hi to pfumela a ni a hi na xa ku xindla ani a mbuyangwana hi ta ndla hi khalanga hi mhaka ku sweswi ku na conference of the left and conference of the left yako yi ndliwe hi vanhu lava ko talatala loko hi sungula 1994 a va ri koho hi mkhwa lowo se va vuya mi ta ku mi tala hansi va tile ku vuya ku tile ku va na conference of the right ene swilo swa hina swi tshamisekanga khalanga hi mhaka yini loko ri xa hi lexi loko ri xa hi lexi a ku langutiwi point yin'we ya ku tlakuriwa tiko ra hina hi va ka hi balansa kahle left and right hi nga jamelani kahle laha ko jamelaniwa ene a ku gcineni swisiya hina va mbuyangwana service delivery nga ri kona so mi ta ku ni tshama dan'wini la khalanga la hi leriwa damu ra ka mati lama ya tivi na ku mati lama khalanga kusuka ri ndliwini ri ndla hina ya ri lavatsongo hi tlanga bolo a ni si tshama ni a nwa a ndlula kwala kusuhani a ya kwihi mati ya damu ra ka Matsi a ya va avele le hansi le me ni nwa mati ya borehole khalanga sweswi ni nga vuya ni fanekele ni cinca ketlele hi mhaka yini ya rusa ni vulavula ntiyiso khalanga vatala leswi vulaka swona i ku loko mo vutisa vanhu lava tshamaka laha ka makoxa mi ku va ta ku hey na mati lama ya mavoni ma ya kwihi mo ndlula ma ya kuyana loko mi vutisa lava va nga dan'wini re Middle Letaba mi ku mati ku nga ri Middle Letaba ra N'wamanungu loko ma vutisa mi ku mati va ta ku hayi na mati lama mavoni mo ndlula ma ya vata ri fara hileswaku a ku na loyi a pfumelaka ku la dan'wini ri nga kwala kusuhini ka vona mi le ku nweni mati hi ndlela yaleyo hina khalanga a loko kokiwa ku na xitandi xa vafowetiwa laha va ri le hlovula baji va le ku anweni ku cheletiwa na vusiku na nahlekana ku wisiwa me ni mi byela ku every now and then loko ni vhakela la kaya ni fanekele ni cinca ketlele se swi vula ku yini khalanga loko hi vulavula va ku a loyi a phela mfumo lowa hina a nga tshama a wu twisisa se mara a va hi nonon'wiseli lipelele leri ri teni la kusuhani va hi hoxela mati if va la ku hi yakela mati ni mi twi ni mi twi hlayisekani la ka Matsi la inkomo makhensa swinene na ku vona laha ka Matsi la 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela loko va vuya va vuya na ketlele hikuva ta vuya va ku va liya yi rhosini kambe ku na maendlelo ku na thekinoloji leyi nga kona sweswi ya ku cinca mati ya lama mamunyu ma va mati ya nene cincana thekinoloji yaleyo yi nga mi pfunaka hikuva anakeni loko mi ma nwisa sweswo ma kha ma huma hansi i mani a nge ma basini ma swi vona se kumbexani tiyisisani leswaku mi vheta mi endla ku mati ya n'wehe ya tengisiwa hi thekinoloji leyi nga koho swi ta va swi susa na munyu lowu mi xanisaka wu endlaka leswaku tigisara tiketlele swi cinciwa hi ndlela yaleyo hi ta vuya hi hetisela nongonoko wa hina ka nongonoko wa Afrika wa vulavula endzhaku ka loko hi ta va hi hundze hi laha Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani ele ka Munghana Lonene FM komandela 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela nongonoko lowu landzelaka i dzumba ra mina hi rito ra Ike Ngoveni eka endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi lawa ya nga tatisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi tatana Hlulani Fanuel Magayisa hi lo sala ntsena masiku ya nga ri yangani namuntlha loko ri tetani swi vula ku swi ri masiku ya 10 ntsena ku va hi ya ka mitlangu ya misava ya FIFA World Cup leyi nga ta va yi ri le USA Mexico na Canada laha vafana va nga famba namuntlha kumbe va fambaka namuntlha mani nga vuri ku va fambile hikuva swi swa koho ingaku va fambile kasi a va se famba kambe va famba namuntlha vafana ku ya vona ku ntlangu wu sungula lowu va nga ta wu tlanga na Mexico van'wana va ri Mexico van'wana va ku Mexico wu ta tlangiwa hi siku leriya ra vu 11 ra n'hweti leyi ya 1 ya Khotavuxika ku ta va ku ri
khumentsevu wa malembe hi ve na khapu ya misava loko bafana va tlanga na Mexico. Se masungulelo ya khapu ya misava ya lembe leri ya fana kwatsa na masungulelo ya khapu ya misava ya lembe ra 2010 ya hi ndlela yaleyo hi ku na 2010 ku sungule bafana na Mexico a FNB Stadium. Se na lembe leri ku ta sungula bafana na Mexico kwele a Mexico kumbe a Mexico hi ndlela yaleyo. Kambe absurdan a hi mi tumingisa ra mina 0860 002543 hi twa ku mi comment timhaka mi angula mu ku yini hi ndlela yo yeleyo veri ku nga ri khale ku nga va na conference of the left conference of the right. N'wina mi ri nhlaka aye papa mina butsati mpfukeni hi pfukile hi ngo vona buti mpfukeni a khensa ha muni ku hava mani no twa mi sungurini mara le ya plan patient transport ma yi sungula nyana ntlhambi tikanyana liyana yi tivela nyana ndzeni nga va xigulani nyana na mehe mara matirhelo lama ya va ma vulaka lama ya ku ya khandziya chika na mativa na mativa ende hi ku mhaka ku tshame na experience ya ku tshame ni nga va xigulani a ni zangi na masola na mehe hi mhaka ya ku xo sungula Buttpet ne ku yiwa a Joni Steve Biko ende mi kuma ku ti-patient leti fanele ti famba ti ya Steve Biko kusuka a Khensani hi timbirhi kusuka a Phalaura a Maphutha yin'we amalaji yin'we kusuka aka Sikorolo a xibedhlele xa ka Sikorolo timbirhi kusuka a Van Velden yin'we mi kuma ku those patients i 1 2 ku ya hi swibedhlele swa kona esibedhlele so matirhelo ya kona hi lawa loko hina hi suka Phalaura hi ya va hi siya a Letaba va hi veka Letaba ku yimela ku Mopani ya ku a Joni hi suka hina hi suka hi Phalaura va hi siya a Letaba hi khandziya transport na le Giyani va khandziya kwale Letaba na Sikolo va khandziya kwale Letaba mi kuma ku is 22 seater and I emergency no book is planned patient transport so ni vona yale yi nga nandziki ngopfu just because of ku va timovha ta mfumo a swi ta ta mfumo kumbe n'wina mi yi kume xikarhi kwalano hi le xikarhi ku ya maheteleleni laha muyingiseri a sungula kona hi laha ka ku loko a ta a Maphutha Malaji kumbe a ya Khensani kumbe a ya CN Patuji a nga se ya Letaba i fika a ku na ndhawu ya yena i fika a tshama kwalaya kumbe xana ta tshama OPD kwalaya mabencini ya OPD a ku na laha nga ta hlamba kona a ku na laha nga ta tlela kona ivi yi n'wi teka movha leyi nga ta n'wi teka ya n'wi cukumeta laha yi nga ta n'wi cukumeta kona va ya hlengeletana va famba hi leswi a vula swona loko munhu yimani mi nyika xikombiso kumbe mi ta vhe mi ni twa hi ku n'we ma yi tiva kumbe xana mi ta vhe mi yi pfuna i ri munhu i suka a nge i suka ka Hlomela a ya tlelela a Khensani ku a ta famba hi planned patient transport kusuka Khensani a ya a Mankweng loko a fika Khensani a ku na ndhawu leyi a nga ta tlela kona a ku na swakudya leswi a nga ta swi kuma a ku na laha nga ta hlamba kona i to ti sulasula kwale ti-bathroom ku nga ri ti-bathroom hi xilungu kambe hi Xitsonga kumbe hi ririmi ra ka hina hi le swihambukelweni i ta ti sulasula kwalaha hlamba matini kwalaha tibezini ta kwalaha swihambukeleni ivi a khandziya movha yaliya ya xibedhlele ya na hi kwele a xibedhlele lexiya xa le Mankweng a fika a pfuniwa kumbe a nga pfuniwi a tlha vuya vusiku a tlha fika a tlela kwalaya ivi hi xa mundzuku a tlha pfuka layini a famba swi vula ku i trip ya masiku mangani 1 2 3 masiku manharhu mahlambelo ya kona na wona ya kha ya nga nyawuli madyele ya kho ku ri ku kayakaya hi laha muyingiseri a vula kona ko va a leswi swin'wanyani ha swi vulavula mehe loko na ha kuma nghozi ya mi ya movha a ni yisiwa a Polokwane
ni suka ni ri a Maputa Malaji ani transport ya Maputa Malaji na ya ndzi suka xikan'we hi 6:30 ani khandiya ka ani khandziya Mbawula mina hi 5 ni fika hi 5:30 a Phalaborwa ni fika ni khandiya na nkarhi sometimes kan tshama awara hinkwayo before that transport yi suka. So what is the use ya ku fanele ni ya tlela xibedhlele ku ve transport nampundzu to ya swibedhlele ti kona na and na kwale ka Hlomela mi ku vulaku ku na transport ku na cousin ya mina ya wa transporta vanhu i driver taxi ta suka ti-taxi hi 5 ti ya Giyani transport ya le Giyani yi suka hi 6:30 in the morning mandutisi swin'wana mfumo wa hina a wu endli swona Buttpet mara ka leswiwani hayi a ni yimi ngopfu na swona vanhu lava va hi pfune ngopfu va hi mi ni vulava so ni famba na hi milenge ya mina ho khwita but ni fambele Polokwane ni fambe na Steve Biko ni vone matikhomelo ya kahle ya those people a va hi transport and na mintsero loyi a nge ri a va tikhomi kahle mi ndle kun'wana mi le ku hlamuleni swolo swi vula a nge ri a nga tikhomi kahle mi nga nghenisi leswi a nga vuleki swona leswi a vulaka swona i ri sweswi ni nga mi hlamuserisa xitsongo a ku na byetlelo a ku na yini a nge ri mi nga nghenisi vatirhi kwalano a nge le ku vuleni ku vatirhi va ndla yini hi ku n'wina mi swi languta hi tihlo ra n'wina ra ku ka Hlomela ku na transport kambe i transport ya vamani yi tiyisisa ku fika kwihi ku yi ta kota ku n'wi fikisa Khensani mi nga ngheni kwalano hi ku leswi yena muyingiseri a nga hlangana na swona hi sweswi a nga hi hlamusela swona a mi swi tivi n'wina swivangelo swa ku loko a za ya tlelela lomu a ku ri mhaka yini kumbe va n'wi byele kusukiwa hi 2 ke hayi yaleyo ku na transfer kusuka hi 2 Buttpet loko yi ya kwihi loko yi ya kwihi transport ya kusuka na vusiku ya kusuka hi 4 o'clock hi le ya kusuka a Lithaba yi ya a Steve Biko leyi a hi famba hi yona mara a Giyani a Khensani a Maputa a hi suka na madyambu hi 7 hi ya fikela kwini a Lithaba ivi mi va mi ri kwihi loko mi ri Lithaba mi va mi ri kwihi loko mi ri Lithaba loko hi fika Lithaba hi 10 va yi ri diesel transport yi suka hina 11 kwala ku nga na ti-aircon kwala ku nga na tihitara kwala ku nga na mabence Buttpet lo fika tshamanyana awara yin'we Lithaba transport yi teka hi famba Nemetri ni Khensani i tlhela ri ri muyingiseri a nga hlangana na rona swi vula ku mintokoto yo hambana leyi vayingiseri va fikaka va hlangana na yona kambe nongonoko lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mavasi mina ni Khalanga Pet Mathewu la hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku laya ka awara ya 12 kusuka a studio 2A mbana siku leri na mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu ya misava ya landela na nkulukumba lowu tsonana na maafkhada kambe mina la a ni famba na tatana Sunduza Minga mbana siku leri nani tata Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 9.4 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli